जोजोलपा नमस्ते बिसुता थोइले छि सोयाचना दिगुडु नेवा एफएम सचिव खुफरी खुम मेगाहर्ज युट्युब च्यानल सदाथे थौना नेपाल भाषा बुखन जनावाचना जी नरेश थेचमी जी सञ्जिला महर्जन नपा प्रविधि संयोजक दु रोबिन महर्जन थौ नेपाल सम्म चिन्ससो पिछटा दिल्लागा खस्ती तिथि अथे 2078 साल श्रावण 15 गते शुक्रबार 2021 साल जुलाई 30 तारिख दिख आ न्यारादिसा पुवंका बुखा लेपाङको निपेगो तने बिगा बिहेबा देन्यको स्वी स्वसव खुइन्यामो कोरोना संक्रमित थप जुगुदो स्वास्थ्य व जनसंख्या मन्त्रालय कथा कोरोना संक्रमण हुने लेपाङको निपेगो तने छिनखुमा मनुरा सिगुदो सा छिन स्वसव ने स्वमा संक्रमण मुक्त जुगुदो नेपालले कोरोना या नुगो भेरिएन्ट लुयावको पुष्टि यागोदो स्वास्थ्य मन्त्रालय पाखे आ नक्टेनी पिटबियोगो छगु विज्ञप्ति कथन नेपालले कोभिड-19 या डेल्टा प्रजातिय नुगो म्युटेन्ट लुयावको पुष्टि यागो ख मन्त्रालय सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी जारी याना दिगो विज्ञप्ति नेपालले कोरोना भाइरस कोभिड-19 या डेल्टा प्रजातिय मेगो नुगो म्युटेन्ट लुयावको पुष्टि यागोदो नुगो डेल्टा म्युटेन्ट या त AY1 ना बियोगो दो सत्तारूढ़ गठबन्धन पावर शेयरिङ सहमति जुगुदो सत्तारूढ़ गठबन्धन नेता तेसा बिहिबा चंगुको पे बैठक मन्त्रालय फागवन्डा कोछुगो ख गठबन्धन सहमति कथा दक्ले यको मन्त्रालय सरकार नेतृत्व यागो दल नेपाली कांग्रेस कागोदो कांग्रेस उपप्रधान नपचाको मन्त्रालय काइगो जुगुदो अथे माओवादी जसपा समान न्यू मन्त्रालय कायगो याना सहमति जुगु बैठके बोटिकामा छम नेता ठागुदो मन्त्रालय या भागवन्डा को जुसेली मन्त्री परिषद विस्तार तयारी जुगुदो ऊर्जा मन्त्री पम्फा फसालन नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषा शाखा मिग विवाद जनकपुर धामे घोषा गगु जाजोलले मन्त्री पुसालन थ सर्वसाधारण यात निगो युनिट तक बिजुली निशुल्क यागो पछि दोगु टागु ख ठुकी 1 करोड सिबे अप जनता लाभान्वित जुइगु मन्त्री पुसालन अनुमान यागो दो जनता समाजवादी पार्टी जसपा लुम्बिनी प्रदेश सभा या सोम सांसद यात निष्कासन याना प्रदेश सभा सचिवालय यात जानकारी याकुगुदो सांसद पी संतोष कुमार पाण्डे विजय कुमार यादव कल्पना पाण्डे यात निष्कासन याको ठका संसदीय दल या नेता सहस्राम यादव जानकारी दिगुदो नेपाली सेना बख्तरबन्द गाडीबाट सडके ड्राइभिङ अभ्यास याकीको जोगोदो सेना मेकानाइज युनिट पाखे सकल दर्जा तयगो ड्राइभिङ सिप अभिवृद्धि यात सडके बख्तरबन्द या अभ्यास याके तेनागो टका नेपाली सेना या मुख्यालय जंगी अड्डा ठागोदो बख्तरबन्द ब्यारेक स्वयंभू बालाजु चक्रपथ चावैल गौशाला कोटेश्वर साडोबाटो कलंकी जुया ब्यारेके ल्याउने अठेहे ढंगरिया बोराडाडी ब्यारेक व इटहरिया ब्यारेके न अभ्यास या टेंगो ख खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा बजारे मियाचंगो टोनीगोल न्यून गुणस्तर जुगो लुयावगो तका ठागोदो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा सार्वजनिक यागो वार्षिक तथ्याङ्क कथा आर्थिक वर्ष 2077-78 2834 वटा खाद्य उद्योग तथा बजार अनुगमन यागोले टक्ले उप 16% टोनीगोल गुणस्तरहीन लुयावगो तका जानकारी ब्यादिल नेपाली विद्यार्थी पिन्सन डेकोको क्वान्टम रकेट सफल परीक्षण जोगो दो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र मार्फत इन्जिनियर या विद्यार्थी पिन्सन डेकोको क्वान्टम रकेट या मेगा बिवाल सफल परीक्षण यागो ख थानकोट स्थित नेपाली सेना या फायरिङ रेन्ज रकेट परीक्षण यागो ख ठोस या न्यपेकोटक असफल जोगो परीक्षण याकको पटक सफल परीक्षण जोगो ख रकेट 878 मिटर प्रति सेकेन्ड या गति बगो ख ठोस या नेपाली विद्यार्थी पिन्सन डेकोको गरुडा रकेट परीक्षण असफल जोगो ख प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक समिति बैठक मस्तेत छेले जुगो खोप याकन व्यवस्थापन यागुया नीति पहलियात स्थानीय तहले से मस्त मैटी क्वारेन्टाइन डेकेट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय यात निर्देशन बियोगो मिगत चंगो समिति बैठक उगो निर्देशन बियोगो ख वर्तमान सरकार छोडलियाको ख प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कांग्रेस चिया प्रधानमन्त्री ख के निर्दलीय प्रधानमन्त्री ख सोनिगया राजनीतिक चाकले न ठौकने ठोन्ने सपिहावगो दु ये महानगरपालिका प्रमुखले चाहिँ नेकपा एमाले या नेता विद्या सुन्दर साके ठोन्ने सटाया दिव सोनिगया राजनीति न ठो विषय चर्चा वगु ख ये या मरो टोले पुनर्निर्माण जुवाचंगो ऐतिहासिक मरो सतया गजु छुइगुल लागि तयारी सुरु जुगुदो मिग गजु या त मरो सता दुने लसको सयाना डेकेगो ज्या जुगु ख आ छुन हि निपा सतया पाली गजु छुइगु ख पुनर्निर्माण समिति नायक सांसद राजेश साख्य कनाडेला
मिगत ठेचोया बनोड्यान बुद्ध पार्के हारती मा ड्य स्थापना यागोडो यलया च्यासटवा पोल ढोकाया अनिल महर्जन जो डेका दिगो हारती मा ड्य ठेचोए दे परिक्रमा याना ठेचोया बनोड्यान बुद्ध पार्के स्थापना यागो ख बनोड्यान बुद्ध पार्क समिति व स्थानीय बासिया ग्वाली ड्योया स्थापना याना गोटका समिति दुज श्री भक्त महर्जन जानकारी ब्यादिएको दो वेकन ठोहे वेगो शनिबार साउन 16 गते ड्योया उलेजा यागो टकान जानकारी ब्यादिएको दो आफ्ना पिन्ट छुन सल्लाह सुझाव ब्यादी मासा कमेन्ट सेक्सन एवना ब्यादी फै नापठो भिडियो या त लाइक शेयर याना च्यानल या त सब्स्क्राइब याना दिस ठौया नेपाल भाषा बुख थनिएको जागो दु प्रविधि संयोजक रोबिन महर्जन या त यको सुबाबिसी जी सञ्जिला महर्जन अले जी दरिस थचमिया त न वनेटा उजा ब्यादिस सुबा जय माला